Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da ka jing sngo khia halor ka jing sha kantor pot kantor sam ka snong mojam ka badan ha block 1 ha ki nong karbi jong ka snong mothade ka bahap lang ha block 1 ka hanyo trap border dispute redressal forum ka lati de ka jing khang kamra trekam jong deputy commissioner ka West Gentia Hills ban penbor yu ban tuklar ye ka ni ka kam ha shwa bakan poi sha ka jing yaman saw Uchaman jong ka HBDRF uchandame sungo harengkat ka jing senran jong secretary snong ka snong mojam UN sten kila lej ai sendan de dorkhas hakakti deputy commissioner uba BS Solia IAS mentakasngi katkum ka dorkhas ka HBDRF kalaya thu baki nong snong ka snong mothade karbi kila wan kentor sa pa upod usam jong ka snong mojam ha ka jaka yaga bala tip kum ka pren yaw mukso ban thung sansar bat thung ding kwai kum ta ban yada yala ujong pod usam ki pai ba nong song snong jong ka snong mojam kile mi pai ba ha ka khat santrik ubna ya yong arajar arpulai bat punjulor yigini ki jing thung jing tep jong ki karbi kini ki karbi kile ujor persha yigini nong song snong ka mojam hajri kendeng police station ha ka khat santrik uyayong bat kila pakwan yeki hamo koilum police outpost haka khatnyo trek uyayong arhajar arpulai ubasten uliyat hu baki don ki kot ki slaban pensisha baka ne ka jaka kadang dei hapo upur usam jong kasnong mojam uliyat hu ru ba kala don ka jingya soy hapdeng ki muthade bat mojam ba amdei ban thung sansar lani ki no gni jing thong ki bane islam namar kan kta ye ka rep karyang jong ki pat nong song snong namar baro ki nong song snong ki im da ka barep ka ba Auri perdigi mothade mo igi mojam jadi buram yo chairman yo HBDRF ne dengan bo ye ko memorandum bisi ko jingi to bani ko jingi kenat ki mothade karbi igi mojam kam snong na dengan kamu snong kamu bio yo lomba ko jing sakhi ji kwar to kini kecing jia man ko kuwa kha chikha kini kecing jia ye wong aduk kini ki lesnam ubut man gi manusnam ni kecing jia boto kini nong karbi duan rep di wan li thong di ki den yu pen jek kong bagi pen sik ye khandau chi yap yong snong yong i halor snong ki kada pechnong mo jaman ko wi pechnong ko im de kende persen lagi nong rel kapte pechnong mo jam de ujor bole ye woro ki pai ba yung pechnong mo hoi rap yung suro lene kino jajing thung ki wa pendolat kita ki pai nong rap ko rel te hakate ke jing nei benta kate ke jing dawa yung pechnong một em khang ki rap ke ba gila ne rap sini mut like tang ki te don rap ke ba rap sini ki bai cha bu rap ki tang wa kat yu suro wi kinja ki mar ki wa man private ki wana slam mong itu mut cha ka chnong to dok thau rap kita gi bu nei te benta tum kini ki nong gar bi man ki kam ki nong percha wan li thung ki kumban ki pen ai ki kita gi thung sopo uput usam Sekarang bentar le, yo kita ketuk dispensary di Cina Jubor di apa kalau bentang yang kebelang presbyterian mojam. Jadi kamten kile sosnya kejingit yatho kile em baik apa di uto. Sawar jar katrat dep yatho kita kekuat ku em kejingit pun kiu i untuk dari bentur pun situ. Kata kekuat em gua office kopi yang Cina ini. Dete longbau kimap ini gua pensukiat di location point yang senang buruk yang bagi office kopi yang belum modern. Dah halor kan ini benta yaki wapuman ini senang modern mulai go ye dibor akan ini khasan dari go liput jubor ini kita jing thung jing ta betul. Le cikak tu ini saya mut bercetai ke senang modern muka. Dan teh kan ini benta ye de go le cak dah. Ming tu pai ba dah telai put pai ba lai pam pai ba ini jing thung yu thung dan ite dan ini seksi dan tega kam ye keren kadai ban long hadir kendeng police station kai tang bangim tip pan
naganoga aganog ukom kipapat ye gini ki nong song snong jong snong mojem bagin wan syau mo koilum police outpost na kapata kani kam te ini ginong mojem ru kim sneudon hok lani kim sneudon nong rim ban le shad sha mogolum police outpost namar balai ba kamu ke mogolum out kadai tang outpost kamlai ke police station kan pakai FIR part ke ujor hadir kendeng police station di kim sneudon nong rim lani kim sneudon kam ban le sate sepo mogolum police outpost de ki ajing tibe yang new OC jongga jirkandeng police station pada insan jongga mokoilum police outpost ban ya kendu hangtang sport area ke haka taka jaka ya kajia ka badon bedeng kini ga artel kisno te ni berpa ke jing simu ya gibor priya jongga district administration ru bagi lapha ya gi police sekete ke jaka haka jing dor lang badu border magistrate walaupun arta video jongga lasking block tinggal yuk kubor ba kajing ikran mentah kala yang be yang reti klam gido kajing ikran dia hendrai bodon kam belum ba ya kani kajing tho kami merdom jungi halor kani kajing dia nyeledep hiban IT cha deputy commissioner jong West Jan Hills district ba kalian jong ulo om ulo dep kran dep persya yangi ba haka khandai tarik jong neu benai kila dep khot ia ke DC jong West Karbi Anglong yau SP jong West Karbi Anglong badru ia di nong yalam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bagin wan chene sipo juai na kebentapan ya keren ya kadi kam bad kaliang jong DC ular pan ya keren tung bad kibor jong West Karbi Anglong bad kumju bad kibor jong Karbi Anglong Autonomous Council haga jingide bad ganega kendrum kendram dan ni jingle bor jong gini gi nong sung sunong jong sunong mo thade but om de hi tang na tang ya gane ga we hinrai ya kiwe pat ki jingjia ki bajia hapdeng gini gi arti district hapdeng ki kendrum kendram ki bumi bumamiti menta support sunong khandul liru kadon kata ga jingi ke cia put mo ga jingi de bekataru kalem bisi ulo om ni mon ya keren kata ni ga jingi kendrum jong ki ka masalong ka kendai tari tau benai tene kalian jingi kum forum ni penrem jong ya gane ke jingle riu khlau jong kini ki pai nong song chnong jong ka chnong mo thade